clear tu le ngai thla tu zong te in zafa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tu chuma chuan voin me ni somni sang ni somni panga zozan times dual chung bik hi apoimo kati zolai lai pahni karon thlur binganga pakhatna chuan Hnalak dan Chhui tur din lomom ti ania ngai thapotang aizol sericulture demonstrator Hnalak dan Chhui chiang tura sarkarin inquiry committee adin chu MZP chuan lomom man ti thu soin inquiry committee in athil chui chu chu uluk taka anzir chian le don thu an soi nimina thu chu an siama MZP chuan meni som pathum sang ni somni panga khan sericulture department noya sericulture demonstrator post pali lakdana thil diklo taka kalpui nia hria in Hnalak dan Chhui Putin meni somni pakhat sang ni somni panga ralma nge ya inquiry committee din turin sarkar an nge na angen na ngai poimoa sarkarin he Hnalak dan diktok lo Chhui chiang turin inquiry committee adin ngal chu lomom anti thu an soya inquiry committee tena until Chhui le until mu chu chu ngak lel takin athli reng dona uluk takin anzir chiang le don ti an soi MZP chuan sarkarin inquiry committee ya department mi le sa ni lo department pon lammi an ruat chu lomom anti thu soin ni samthum chungin report pe man tura beisai an ni thu an soi bok khamichin kha athu chu anita MZP te hi anti thra ka ti tak zeta hetianga ni e department khada tanga na an la khianin thil diklo hi awm du khop maya hi achan chu sarkana funglo chel to te thil ti dan adik lo thinwang le an zuamom em thinwang te poni mai thei heng awang herin Hnalak te po hi affair tok lo em thina exam te an neya tianga exam ati tha te po lak lo an ni fo thu te hriat tur hi awm nok mai ni chuwang chuan hetianga tuna MZP na sarkar Chhui chiang tura alo en vat thinang chi hi bengwar lo chu vat thina hi MZP hian ati tur dik tak ati ning ka hria alomom ka ti khop mai nalian dewa tanga ate ber thenga sarkarin la konga hianin complain no hi awm fo maya mi soi hi galo hrewe nu le ni ke po hianin ne chutianga chu awm to lo na tur tan fair takathil hi ti acha eng party poni se an tlinga anin ziak tlinga engeni an thafala ni peichuan lak tur ani mai ni chu ka ngai dana nia ke chu wang chuanin Hnalak konga fair takin sarkar hi kalse ka du tak zeta tin MZP na angen na inquiry committee adin vata po hi alawam tak zeta tin hei atopa hianin inquiry committee a hianin department mi le sa tu ma ruat an ni lo ti kha anron soitel zau boka hengte po hi sarkar po hian thil fair tak adu ni inalang ta a hengte hi zoram mi puitan chuan chanchin lawmomani anei nung le anei fa deute lak mai te thil ol tak ania tin mire thei deute phei chu khatiang khan nol te po hi an lo ni fo na lai te po om to hial mai thei ma se chu ka hret chuang lowa om mai thei ka ti chawani chung chu ania re thei le hosa hi kongeng ki ma hian ain clear thei vekani in clear theina chan si asang maya chuwang chuan chulaya chukan run soi ve lokani chuwangin inquiry committee te po hian fair takin han chui sila adiglo chu diklo tingam se tiang khanin ani na takha aron chui le mai sila a tha in ka hria chu ka du dan le ka ngai dan ania ti chuan anin chui dan tur hi athua ni dewa inquiry committee tena an chui chu a hi ngun takin MZP hian an lo thlir le don ani an ring hel tina lam phei chu ani chuang lo tur angai ta ila khamichin kha kan comment ve lo kange apanina chuan zozam times tual chungami tho ZPM sarkara Thiam le Tling Chauh la zel don ti ania athupui a hian chu kan ngai thladon ani ngai thale ngalang Chief Minister laldu oma chuan ZPM sarkar noya sarkar Hnalaka Thiam le Tling te Chauh an la zel don ti asoi nimina ZPM party pisa a in khoma thu sein Chief Minister chuan
ZPM sarkar hnuaia na thaw reng reng a tha tur ani tih soin mipuin beisin a sang tak nen min thlir ani tih hria contract na ani emaw MLA fan hmanga na thaw emaw reng reng kalphung thar mipui sarkar hnuaia chuan a tha bik tur ani ati helai hi apoima khop maya a thiam le tling te chauh an la zel don ati lai hi party in thliarna omlowa a thiam le tling te thiam le tling na chu eng party mi le sa poni ro se an thiama an tling miawa chu bang chuan lak mia mai turani hi a fair ber mai ni mason na thote na endik tu party sang omna Mizoram State Monitoring Committee an din ti soin laldu oma chuan an ni hian rim takin an thok meka na thalo te chu a tulanga action la kania kan la zel bok don ani sarkar Hnalak chungchanga po a thiam le tling te chau kan la zel don ti soin thalai te chu taimataka le khazir tu le thiam na tak neya ramtana michen fa komni turin acha State Monitoring Committee din an hi apoimo khop maya ta hian party sang an tel ngei dona hei tak hi ani na turang takina function lawang ti a hlawma thil reng hi mizo chu atira hian kan han ti hluta anu zela hianin kan ti peilo thinani in thlada chin hi omle thinani amaro chu tun chuma chuan a omlo tura te po han ngai ta ila chu tiang lo omani chuan a fair le don chuang lowa Hnalak chungchanga po chuan State Monitoring Committee hi khong taka an din ngai dona khong taka ding tur point du sakna han hlantai la thawme lal do ma chuan Mizoram mipuin sarkar thara rin na le beisina thar an nei chu lomom ati thu soin hei hian chakna min pe thina ni atia ZPM ho tu de chu mifam kim lo ni ma se amale a thok puitenen thei top chuin ramtan cholowin na an thok meka ramin mason na mel thar a mu chho mek hi lomom mati thu soi hetilaya hian kan soile lok do chu pu do thu soi hi ZPM ho tu de chu mifam kim lo ni ma se atia fam kim lo na hi mishing kan ni hianin machuan ol khop maya ral thu ma nei hola kan fam kim lo lom chu ti khati ti aul thin amaro chu chulaya chu ral thu ma man lo turania chuwang chuan thatha mi alowa ramtana rore la phung kan chelani pe chuan thatha mi alowa kal kha ngai ani ngai thla chung zomang ZPM chu ramro rel na pathian ram tun din tum tu party an ni ti soin tlang sanga alung rol puite poin ril ruthiang hlim le ram mangai na thin lung chom nung zel turin chief minister chu na cha an party lo hi zoram mi puite hian in ngana an nei to lo ti sia anom na mun chewa thanem ngai taka ramtana thok zel turin acha bok ole tukin chu ni danga ti ngai lawang dewin ti khan kan ron comment koi chong vea chong kam thiam lo takin in zirpa na te po ani zela trying ka shevea chuan thlir tu le ngai thatu lam te po khan min lo thiam sham ta ula ram ro rel na pathian ram tun din tilai hi apoimo khop mai kan ram ro rel na hianin ram ro rel na masa khan pathian om lo em ni tila ani lo pathian chu om renga amaro chu pathian kha machuan angai ta thunga ka soi thiam che lo hilai chu pathian thu oi soina ni berin ka sia ram ro rel na pathian ram ani to chuan ram nei tu chu athu ber tur ania chuan pathian thu oi kha poimo ani mai tilai kha ka comment theina chu ni mai te se achan chu ram nei tu piang nang po ram inayang in mun lo ram inayang irama chuan nang ai thu nam lo nang mai thu ber chuan ram ro rel na pathian ram kan tun din don chuan pathian kha alal ber tu ti na ni mai in ka sia chulai chu kan ron sei ve ani ye ole khati zong kha tu kin tan chuan lo du to le ta phot mai la thli tu le ngai thatu zong te thiam lo taka kan han comment ang chi te kan mu dan le kan ngai dan te khoi takin comment section lama min lo ta lan sak le tur chewin in khoi na karon ngen chewa like share comment te min la subscribe lo point min lo subscribe zel tur chewin in khoi na karon ngen tak meu bokani e